Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kino ya sad an jong kajala po kashatri jong ka High Court of Meghalaya Bar Association, Bat Shillong Bar Association. Hinigasngi kila penong kajanya ki dak bayat pat ba hanong ba Shillong. Kani kajanya ki kino ya sad an kadai bandawa na sarkar jila banwengno ayu Advocate General kajala u Amit Kumar. Ya kajanya pat ba alasdang na jan yung bishar ter Shabarik Dhan Keti Malki Point Shala Chomya IGP balapun kot biang shajan ke yung bishar. Haringkat ki plakat kino ya saat an kila keno ru baka sarkar jila kala pendut kaya ke pisa pat ba dak batung Advocate General jong ke jila daki beliau na Delhi. Trying to maintain the dignity and cutting hee-hee-ha-ha because we will be in the spotlight. The public now see, we have decided as per the poster, the banners, as per the placards that we are carrying, let us bar and the legal fraternity. Number 2, members, advocates during the march. And number 3, members, advocates shall participate in the march and in the sit-in demonstration in their uniforms. Amit Kumar! Amit Kumar! Go back! Go back! Amit Kumar! Go back! Go back! Roaring practice! Go back! Go back! Roaring practice! Go back! Go back! Amit Kumar! Go back! Go back! Amit Kumar! Go back! Go back! Roaring practice! Go back! Go back! Lucky Amit! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back!
nikong ngapalpal ka si ay kulay ki media ki bulaya wan manya cover ya kan news ke sini ti kumbakalong hi ada sien ke banikong abang ni kumki bar association skill awan ni shikmat ban ay ka press release halor ke ba ja lani ke kita ki mat jadi jinget hi isu il ada ka ketin pareng ya kan ko apa keren apa ada kasih kenang ani batai na dupa sedang kenang bagi ba jokan ke jela kini suthu lang ya balai ni ki bende ti akabanikong kani ke jingja manusia kerja nadu ba nakrai dia ya tip ba kadon ke jingja ba syak keno we u lidah ulale kemakor ia kataka intern nani ka kena kabang long under training hakani kam an ti hadin kataka jingle kemakor kumapilatip kala don kataka jing shimti ya ka an ada ki we na kisang balang dah ka baki syok ki dat yu ti hadin kata ki yelam yu ha ka penjayo ha polis bazar kandailat antai ti batnang ta anda kila dep syok dep dat la pen ya yu unta padeng kata kejing mensa ho jumo kisali ai pat kisa file ke FIR kisa ai kisa bat kisa surrender ski kulit ti ni kumki nong esaian ni ong ba buriu boleh kam sneu mudi ban ngat ka ai tang ba kam dai bat ken ba manu tinuan simek ai kti nomor boleh kani kalong ka jing keno nomor manu kila ban syak keno kile keno pakam bat hadin bakadon kum kata ka jing keno habang idon hakani ka imlang salang kapadon ki ai kanun kakamram kalong ba nakaliang jong kita kinong syak ban ben kinai siki pulit kenang bagi pulit kinle keberan kam dah bakin tokit ke kam but baladalap baki lale syai kam ka an bedon ben stom andre kam dai bat ke janino bakin shime ka an yakti nomor what ma lada what if om ladina ba utau brio besyak keno la syah kut lap oh kadai tang kajing don daw pangam ong ni brio andre in general ma lada ngi shim kulum ya ke kajing jakam baharu hi ben shime ka an yakti ti hadin bagi dan la kata kajing snow kajing sutu ti ni kum ka kanhon jong ki nong esaan ja ka badai na ka shilong bar ban ka high court bar ni let ni kendo ya chief justice jong ka high court of Meghalaya da ka ba ni pen pau ya ba pai ka dadon kum kani ka jingja ti subha ba fin nakaliang ka jong ki ba fit pai nama pele ban ailat kum ni ba ubri ul shime ka anya ka kti kamlong ka pa bat bagi kulit ru haba hi nomor plate ni penpau apa chief justice ba kani ka khandai ladi ka de ka jaka ka babul ki CCTV ka ba ka police control room ka tebet la dan kan ono ka jinja ba mo ka balong law and order situation lani ki jing klumar tin reha badan kum ka taru kamdan kata nakaliang jugi nakaliang ka police bakin yashim bakin yawan ban pen jajai ya kata kajing jahan rai buri la show la dat la parit ta ter ti adu benda pois ta sadar pias ti ke issue jungi kolong very simple kare tang kata ndai ban ailan ani sikmat bayano inoru bikin simek anyak ti lada ule kam sniu lada kadan ka an lingba ki kulit so bikin tokit bad hadin kata kadan ka an ban lada lalap lingba kata kajing tokit bolale ka kam ka amen pun stop bad nakalian jungi ke shilong bar lake mon opi Marsin tip itu ke jingja nomor kala long ka lapoi ka media ni la suspend ya uni balik sneu ma bat ni ka suspension ka lomba lada ladap kata ka jing tokit lada lalap ba ulale sisai kam kemut ya kata ka jinglong member apa ni ka association ka jungiru nginter menit no kita di kesenjam ka jungi bengilale ti halor jo kata ka jinglai jungi bade kendu chief justice ila sim khia kata ka mat ka bengilara but ila file dia kata sumodo writ petition kemudian baka dia kata case baka high court hi kala shimti da ka ba la pelong parti yang ni kumki association kata long shilong bar ka high court bar but nak yang persyak kadika state kemudian kadika jela nama beli
haba ya kum kata ka state ka dai bihiru ban ai ka ta jubab ka kot nomor bakum bangong pi kani ka jingja kalong ni penpa ka dai ka failure nak kalian ka state government ban nomor beli apa ka imlang salang ka don kata ki ka state mechanism lani kata ka kom trikam nak kalian ka state ban haba dan kanu ka crime lani ka jingshim ka anyak ti ka state mechanism ka dai nak kalian ka pulit ke mante lakam dia kata ka kes hadin bakal don ka hearing first hearing ka dia ka live way tarik bat hadin kata apa ka sadana ka live tarik ka live way tarik to ka ayat kata ka jinget tai po ka iya ka syari po ai kot ndre ka live tarik pat ogas arja rio ka ik baja ka lomba na kalian jong ka high court ka pakadang keli ya ka ya uni Amit Kumar bade advocate general kan banang keli ba boleh kita di state police mah kimla bante lakam nomor beli kalau beain betul highlight ini nomor beli karena ru Supreme Court ru kalau ada ki ruling ki judgments ki jongka hirai ki jongka ba omsha yanu prinsip ka anyakti kata ke bagi orang ke mob violence mah kende bensha bandan kata ke mob violence lani kata ke mob prinsip banele bor be do ba man si show si bom te kata ke Supreme Court ru kelakaran syai tekat padang dan apa deng kata ka jingsa kali ke bejur na kalian ikut kapoy pun ban sa ka ba iji uni Amit Kumar pun ba jingsa kani ke jingja bro kaja nomor ke bar association kala fail ba ka kanhon jungi ke bar ila fail ke banyada ke dai tika jingkali jungi kalau balada kaja kamar kani ke jingja ko mansong ipi kamde bajah po bar association ke jungi kajah ke private chamber lama kamar private office jong tau nong le pakata ka jing ya keno kan ba udan kata ka jing le sni kajah ke private chamber jing kali hangi ke lombai lada ka complain singi ke mon lada kanu ke jing ujor singi ke mon tu kemno pin kan tho bangi ke bar fil ta kemo nak kalian jungi kum ke bar association ka badan sipun ba ni le ke bar association gidan kintai adu news pangot kisin ragi di saus patam te kumut ni kum ke bar association kum ke hon ji lawyers ni lingi im kata ka environment lani kata ka rukom yashong kum kita ki kenhun haka balong jai ke dak jingi iji buram mar kalian kum kita ki legal professional kum kita ki beri patre ke ni ka kam ke tinggi kum ke bar association ni ngomong nyata ka jingkran ka jong nomor beli klaim tadon kita ki baru susu kata kut buang bakal ajudan ki kes bermensuaru ke belajar tinggi ke bar association ni la fail tinre dak buburom pi pensyai bahkan pajudan kata nomor hangi kam judan kata ka komplain pila pani verify nanu ni ke bar association balik ni ki kendai mentaki pada no bar association lu jungiru ni mi lenti nomor ngisno kum papi uni ubreu ubam dei utau khot jong ni ke bar association ke jungi kam tambah gua shalom bar tip ye ukulai ban tho mapli dei utau banan ni nakani ke jala dei member jungi tibat iu ka suk ban kan tho ban ong ba are kani ke bar association jungi ni ki shalom bar association kadi ka jaka ka ba ailat be kita kinong les new bakan ja po kata ka kanhon ka jongki tingi kum ka association ni sumong ni kita ti andai la sumong kay bang ilale lingba u council berrepresent ni po ka to ka reputation ko na po ai ko ngila tho kata ka city nak ban panju ba pe na ni Amit Kumar ban ong ba to ai ni kita kalis ko ki ong bala bon ba kita ki jingja muchwa to ai kita kalis kana nginyo ban pe ni kita ki nong sha ban ban lada kum ko bar ngin le badan kam lada don boleh sniu ngin sim action bat kum ta ter nya sedu ko kat ba ai ba ngin support ru kita ki nong sha ban ban tin re ko masuk laban uai ni kita ke reply dah ke bohong ba ngamla ban ai pi kita kilis ngamla ban ai tebar lada kita ban ai tebar lada kita ki basya ban ban deki mon cepi ngamla li ai tu kemut ni kum ke kenuhun ki muktiar ni syambai bahkan ni ke de tang ke jing penthok pria ke jong lu breu hapo ko open court bat kawiru ke bangi kum ka kenuhun misukya kalau ma nomor kini ki proceeding mo kini ki jingyat mo ko dema po court kamta ma po high court kadang katakan live streaming ka bagi ong kamu buat ba pila ban pe
Nakano ka jaka lingba ka YouTube nomor kitan kata ka YouTube channel jong ka High Court kabakila mi ban pai tingingi ong ba kani ke jinglong keren lap-lap tu ni breu tang ban ya dai le di nomor ula yo kita jikali na kalian ko mangal batai mena na kalian ka court kala kali jikali balai kita ki pulit ki melaban control kita ka situation bakum ka balak create kita ka law and order Ukraine ko mi kata kintin lap-lap ma tang ban ya dai le di ban divert la di ban penki kita ka jemut ka court shawai pan ngingi ong ba what if lada kataru kala daw na ka live stream ngingi ong ba hato kam desi baka kajela ka rila di ka pertay bro ko bay kanyo kata ka khubor kababakala bon ong bangi kum ka kanuhon joki muktiarang ni shalom ni de ba ailat lani ki bayada yaki ni kinong les new tama sujar khat pat ka tu kasngi ka tu ka live stream hapo ka court to chief justice ka klam long live kay tingi sukarmen ba alis kam dadon kata ka damage mo hadu kat kata tang bangila syempat ba kani jinglong jong ni upreo ba salia kata ka jinglong ka jingman ka jongi umburom kata ka jinglong syong sup syong san ni jongi ni kum ka bar association ni mi ang takay ban condemn ni upreo nomor baik marsin kan thok tu marsin ang don takilis ni gim de bangi condemn direct lingba u council represent ni aku ni long ai ti kata kalis kanangin suthu tambak ai takemut ni hangi om ka ditang ka jing thok ka jing seler tang ban ni ya dai ladi nomor beli ko mo pi kalawan kita ke klik ba nomor beli ko baka pau na kalian jong ka state kala fail ka to kasi bante la kam to ya kata ka jingja hadin kata ka jing syak no badan ka jing ban bain kata ka dan to kata ka de number 1 kai ka jingja ka ba ningkom ti hadin kata ka jingja kai ka bagi ngilale per association ngila khot ya ka general body meeting jong baro arteli ki bar kan silong bar ba High Court bar mabling ikot ya kata nomor ni semua ba kejingkeren lap-lap ko joku kam kita tang yo way war kita ki muktiar baterai yang ni silong but kum ongru jong amit kumar ba bar associations have failed kamu mut ba bar association baro ikin kila fail bodo nak ni kejela tinggi khot tak tak kejer body meeting banyak tai ba nomor kan ni kejingkeno kolong salon sa hato nyenile uno tibara kata kami tinggal amigin kita kijing ya keren kita pun ba kita kijing le jong ubrio nomor pale di udai nabar kikam kijam kijong ubun sini ru usu appear beta ka visi one teng sini dari babun ni appear daka through video conference na Delhi umdatip itu thawarengi kani ki bar association ki kamera sunu dan umdatip ta kai ka baki keren kalong ba ula sedang ru ban ai appointment ke ya kita ki juniors ki jong ulan kita ki buri ki jong bamdai na kani ka jela kila bandai pana Delhi na jaka ka utre kila bandai na ki we ki jela ru ndre kata kalau ngabala tikna ba kindai ki na kani ka jela tekat barang ya share kita ki khana ba kani ki jingle jong buri ka bani kong bo khain snap ini kum kita ki kanhon ju ki muktiarang ne ki don ru kata ka jing pendan kam bakla ya ka office ka jong kum tahu advocate general ke marpek kuman pensyai pi ka office si jong advocate general kadai kata ka office ka bolong halor do na kita ki muktiar ka jela ti kum tahu bolong halor do ude ban pek ya ka bah kamiat jong kini ki muktiar ki badana po ka jela kum ki kita da kepala dadon ki kam ki jam un endorse kini kita ki kam lani un ai un bah kita ki kam ki bolong legal jong ka jela kanang baki muktiar ka ni ka jela in yo bani trekam ndege ikam ni bugle ya kita ki cases ki badai jong ka jela ba bonsin hi laki dai ki case jong ka Meghalaya ki badan po Meghalaya lani ki badan Shabar ma Assam uan ra ba daki niki beriu ki jong da ka ba ni kum ka association ni snow ba kani ka penduk lat ka penduk lenti yang ni ki muktiar ke badan ka ni ka jela nomor boleh habuan ba kam tam eru habuan ra ki muktiar na Shabar kamut ba ka jela ru ka pulut ekstra kepulut tam ya kata ka jing siu ya ki nama pila suthui ada kiwan nabar la de kiwan benda Delhi na no kajuk mata ngantara yar bat ngimnget bikin wanda ka train ki wanda ka flight kinsa ki hotel kumbagitip pensa ki hotel ba bebiang kinde ki ba malumala tiki ni ki kita ki kenram kebangi ke kenhon hadin ke to ka meeting ngila rai kan bangi di ban weng membership na yu bat ru begin dawa na u menteri ramba kacela bapai kidan arteli kimat kawai kamat kalau mau umburo mingi ki locals kumita ki local association na kani kacela
nomor bentuk begini ki bamdai bentuk beria ni bat ke baar ke upunan kam bakala kanya ke office ke jungu nomor la prasna me menta la le kita ke jakam kila don ru kita ke jimpulut ya ke pesa jo ba ke bamangi ki locals mo ki batrai ke ni ke kam nimyo bentah ha ke bangin ya dai shoot tanga kalan ke jingyo jingem belum baka la ta ke fees lan ni jingyo jungi ha bagi trai ke kam Henry kadiru penduk kanya kata pen improve lan di penjana ya kata kasap kum ki muktiar nomor bay lada pim ai lat ini kibala long kompeten lan ni kibala bit labiang ti kumno kata kalat kan peli ini la syai bingin kiur wa kini kakam ki kini ki arteli kimat ni labu khmat menteri ramba tamolong ka basusi pan hakaba jaka bu menteri ramba un reply ini mo un reply kata ke jing ke jungi la ni ai khot ini begini keren ban penbaik ini kenram penban hak absal terik zaman tahu benai guys uli aknu ai penban ek presiden nak pongba we are lucky banyo Amit Kumar as iji jo kajala kabumot bang ngi kum kajala kum ngiding ngila long bodon bok banyo kum yu brio uban long tahu advocate general lalu bakhli do yaki muktiar kajala ti kawai kajeli ngabu long laki la kadai aka benta jong ke public interest ne jong ke personal interest na bala digi ong public interest mo ngilong habak aka benong kata bakadon kata gaji nong hakal yang ka roy ka par jong ka jela hakan okur kom nomor ubriu uwan nengkong uwan merwe jadi nang tu wan ra sibun ba kata ki kenuhun ki jong u bantre gini ki kam jong ki locals tihakan ukur kom kejela kayo no nomor mende bang bangi ngimdan kita ki lani ngi dunai kita ki muktiar banle kita ki kam badai joka jela bang belum susut hamo ada ampule kalat kum no la pakren tin re kata kan ke jimbut jungi joka ni protes ki boro kata kari ke jimbut nomor ngi ngisno ba nakaliang jo Amit Kumar ula fail ngi kum ka association ngi don bat kuman syong no kani kajing kun ko jungi minta ka protes ko jungi mata ngamtip ke ek banjana ni shikman makum makalong mata ni kum ki kun hun juki muktiar om tanga shlong henry na boro kallai kani ka district mo akan ni ka jela yami renti nadu Garo Hills nadu Giant Hills bat minta ke East Coast Hills Eastern West boro ngilayawan bat ngilai penpau bangi yalong teli ha kani ka jing kun ko jungi nomor bakumong pi kani kamde bakta tang iwei arngut lani iwei kenuhun jogi muktiar mereka kata ya borok nomor lada pi benan kami ke public fund ani ke pisah ba ban siur yanu andre utra jela umyo nom lendo umyo ta ke benefit te kata kalong ke bakala ke bangiru nyimde ke man island nomor hoat ni ya keren ya kata ke isu jong ki muktiar tama fin depek kani imat kala alom ke trend kala alom ke kata ke jing jia ke ba khakha kan pindah pa yaki bubun ba ba ka kloy ha ban outsource kata kam jong ki local sabar ti kata ke dika jimut jong ke dika protes ke jungi da ka pa nomor ngi ru isno ba ya ke dika jing ya ki kam dei su tang ya Amit Kumar kan ban ya wengi tau advocate general nomor ngi isno ba himdan confidential ndai ru ka dei ru ka message ya menteri ramba jela ba pa ngi ha bang itrai ke ni kam ngi ru ngilong competent ba ngilong ke bebet bebiang sunpek ini pintan kamar monra nambar lada pimonra nambar kamu ke penpa ba kadon ke iki selendet ke ba tharai ba ladai pihak bu dangi bangin le ke ni kam yo tharai kadon kajing tiang ba yo niatip no tedawan wan nambar ulemon ikisu yo bor ti tekata he ke kajing yakun ko jugi ba niap no ke ni jong Amit Kumar yo bentah kini kikam kataro kelami ya kajinya keren tebak kita ru kita ki code orders kepala refleks sya nama buni kon suku jisha udang sulai ya kan ikan supule ndre la yo lat represent pat ya ke jela ka jumi tebak ke bos no thamula kan ba ni ngedon kat ni kita ki muktiar badai nan jong government ru beri jong private ru tindri udang sulai represent pat ke jela ka jumi long ni association ni sno ba kanir ka de kawai kimat balada ni kumki association ke kita ke association muktiar mungkin kia dari mungkin kia kani kan nangai ja si aja
bat la dangim kit khia mangi manu ban kit khia mar la ko monong pi haka takarukom haka imlang salang jong kata demokrasi ko baki om kadan kata 3 organs legislative, executive, dan judiciary. Mengingi dia nak kata judiciary. Tu bentik care ka bahaka miat jong judiciary, jong kam ain, jong kam court dia mangi. Kadang ni hakkan dia kopor kalau historik tempat juja ni menur bagi muktiar ni jong ka hakkan dia cela jong gini mi ni hak ni temangi manse. Hon lada pek masuk no ya kata ka jingle bamsumnyo hi jong Amit Kumar. Dia kata jindawa ke jongi. Lani kata ke jingkeren bamon nga cukup kai lek ke bamon ya ke bamon keren ke bamon kani baro manong pi kade kata ka ajing sumo maktin perang ki feeling of entitlement maple ada nang ni la bunsne prasnem tam ti bat kana kalian ka government ru kemudian kata ka jing te la kam me kata ka jing wan bro nabar ti ngi ka kun hon ru nomor ko pingim damelin banyawan bani protes ni oh kadang kata ka jing tunum tamlong mentah pergi iban lor ba uan rak na brio na bar ni ti hoi ton ki khep pangi juya keren tamlong kami pois no shenuru ti hadir umi pat sakeje keren bandru ini ti sno ba enough is enough lalong palat ke kata tarangi kum kunhon mentangi om baik yang talong at bolong lan mar di mensuang laju air representation kamlong kam sekso tu mansi mentah kadai no kesenjam ke ba ngina ban exercise kata ke democratic right ban assemble ban protest umar kini ka banyak protes ban mi kuniru kede gawai na ki hok ke bakariti sensagari ka ai yangi kita ki nong ki pai nong sok dari India tingir misno ba em lada na kalian ki administration na ni na kalian ka sarkar company ang kita ki jingdawa juri in a diplomatic way mo lada kata ka lenti ke balong jai kita ke bangila ban ari court ki kin reply in court in the meeting dekim la ban ai kita ki jindawa ki juni da kata kom tu man sing hap ya nya da kane te katai na sno ba kata ke jiso ke jingle ke sno ke debek kata ka feeling of entitlement ke jiso bangala ban le ka mon mar ini brio nomor ko ngi mene la mala batai mene limba perlu sungaru ba kuliu ada lasle ti wala dal aslan la prasne unde shu padang itu uyo balik ka pemon ti hantak usim kabu kini ban ke jindawa ke sini ba ong bakandon ba kata ka por kolong ni hak representation juni sha menteri rengba jela ka e bangil ale kolong ba ngila ai por shita yo on respond ti ndre jika bu jubah ini jubah pembanda Amit Kumar jisha ni kamtho shiti address ban address yo Amit Kumar ka shiti ke balik show CM show menteri rangba uyo Amit Kumar pan ma da ka ba mang refer ke to shiti be pa show CM ti aku tu ni ai por shita yo ti hadin manta ni ipat pagar kalau penpan huri hura kata ke ti kata shita yo lakut tu bani nang ni shikmat ru ngilong ba ngineng ay kun ta kata ka por kalau ba nginang ay demand kun ni nginang ay protes kun ni nin paiking ngada ka don kata kajing sutho ma mangir da ka buram oi kani kajing apa ni u AG kadairu haka kabor CM menteri rang ba don anta ka bajin ka baha kamiat sampai indre la dagi pek pat ni ngakerpan baka platform ni ba menteri rang ba de bon sutho kai ani kita deputy CM di ban sutho gini balada kibu atau advocate general kalau akhli jom kita muktiar ke jalan umtre namta ka welfare lani kata ka benefit joki muktiar pat hagari lani ben penyo nong lani ben pen ai lat makin ya kieu lang hagani kam benlong kita ki bahmat akabai dai ki kam represent ke state ki jisha ki di ban perkhat ke bahwa lale bakala ka di bendan ka review kan nak kalian juki bahwa lah dah kalau siya ko tahap we tinde ko susi kalau ba yang ita khor lalalong no kimbo te kani ke ji khon ko ji ta ka long tang stage 1